yegospel noma the fasting noma into ebaluleke kakhulu kumuntu ukwazana nenkosi uJesu. Zonke ezinye izinto umuntu ayifisa unayifunayo, whatever position oyidingayo, the first thing that you need empilweni yakho uJesu Kristu inkosi. Uthi uJesu kuMatthew 28 mawufunda lapha ko verse 18 uthi hambani niyezizweni zonke nezizizwa abafundi. Bese lokho engilifundise kona bafundiseni kona. Sinebandla namhlanje the church elifuna ama-material things rather than the king himself. Sinabazalwane abafuna izinto eziphathekayo, ingakho abantu bazibaphume emabandleni right bahambe bayokhonza ngoba bathe babe-accessa babona ukuthi lawo mabandla kupha iy'moto ezihle ngaphandle, abantu bakhona banama-position aphezulu, kodwa when you ask them about Jesus abazi lutho ngoJesu. The very king who died for them, othathe umkhosi wabeka phansi wehla wezemhlabeni wazoba inhlawulo sisekhunjweni leyo nkosi edela umkhosi bayidelela abantu. The very king ethi angeke ngihlale in the throne abantu befa, wathi mina ngizodela wami uphila ngize emhlabeni ngizofa endaweni yabantu bese zozokholwa yimina. John chapter 3 verse 16 uNkulunkulu wathanda izwe walikela nendodana yakhe ezelwe iyodwa ukuba ilo nalowo ozokholwa yiyo uzoba nokuphila phakathi akaphumi. Abantu bafuna ukukhonza ngama-emotions, abantu bafuna ukukhonza ngama-feelings minus the spirit of God. Ngoba lithi iBhayibheli uma sesimamukela uKristu siphiwa amandla ukuthi uJesu masenikholwa yimi ngeke ngikushiyeni nodwa. Asihambi sodwa kule ndlela, sinomsizo sisizayo, asidinga amaprofethi bazokhuluma amazwi phezu kwethu. We have the spirit of God okhuluma phakathi kwethu athi hamba la, ungangeni la, yeka la, ima la, the spirit of truth. Umoya weqiniso. Sidlala abantu abahambe bayophehla amandla in the dark places, babuye bazome epulpiti kaNkulunkulu baphakamisa igama likaJesu, kodwa amandla babengawo akusiwo wenkosi. Basethi uPaul ngabo banesimo sokumsaba uNkulunkulu, kodwa amandla akho bayakuphika. Mabephambi kwabantu bayamvuma lo Yesu, kodwa yini yakhona baphile impilo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. My question is today, where will you spend your eternity? Amen. Ngoba uthi uJesu kuJohn chapter 14 verse 6 uthi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akekho umuntu ozoza kubaba ngaphandle kwami. Amen. Into ozoyiveza ibe sihlengo seyakho impilo. Sisekhathi zokuthula bazalapho lapho abantu bafuna into eziphathekayo. Hallelujah. Hallelujah. Inkosi yokuthula yokulunga abayifuni. Hallelujah. Bafuna ama-riches ayo bayeka. In the kingdom of God there are riches bazalana beyond measure. Amen. Singathatha yonke indlela yabantu abalemhlabeni noma sesihlanganise, it will never measure with the kingdom, word of the kingdom of God. Indaba yasezulwini ingaphezulu kwale abayiphakamisa abantu emhlabeni. Indaba yasezulwini lithi iBhayibheli ithi zakhona egolide. Athi uJesu kuJohn 14 sinama-mentions esakhele wena, sinama-promises esibekele wena. We have a better place than this world. Ngoba umhlaba kulimakethe kahle izwe engathi ukuthi into yaphakade iyadlula. Abantu bafuna ukuphila utembe emhlabeni kodwa siyadlula lezi zinto. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mama ufunda uthi uJesu khona into engithandayo yenziwa abafundi bakaJesu esothandaza. Abafundi bakaJesu babuza uJesu ukuthi ukuya kwakho Nkosi kuyobe kunjani?